Imran. Hey. Lagi dong. Duduk. Wah. Nasi tak payah nasi, dulu tunggu. Nah, yang senyap-senyap pun kena bagi juga kan? WhatsApp tu. Tapi ada burung satu. Kita ada pisang. Banana. Isa, ya Allah kasihlah. Hello. Ismail. Kalau kita Berharap anda telah menikmati Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selalu kan kosong kan? Hello, why are you here? Are you in Australia? Mana biskut? Biskut apa? Welcome to Perth. Australia. Besar sangat tu. Lama cuk lah tu. Kau sebenarnya rasa suhu. Our first stop is where? Kat mana kita nak stop first? Mana? Dekat what cafe? Salah pun. Lah. Adik, don't touch. Yeah, come on. Hai, selamat hari. Hantar dekat mana? Kita ada nasi lemak. Lemang tak nampak. Nikmatnya bila beraya di Pertawan tapi dijamu oleh Nabi. Allahu Akbar. Allah. Ya fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadan abduhu wa rasuluhu. There is none worthy of Selamat Hari Raya, Imran. Selamat Hari Raya. Menggunakan solat Idul Fitri. Betul. Semua. Tengok apa makanan dia.